Ruska odbrambena industrija godišnje proizvede onoliko raketa za PVO koliko i svi ostali proizvođači na svetu, a to između ostalog uliva poverenje u pobedu Rusije u Ukrajini, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Mi, na primjer, rakete za PVO koje vi pravite godišnje proizvedemo preko 3 puta više nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve u svemu, naša odbrambena industrija godišnje proizvodi otprilike isto raketa za PVO, različite namene kao sva vojno-industrijska preduzeća sveta. Naša proizvodnja može se uporediti sa svetskom, istakao je Putin tokom razgovora sa radnicima Obuhovske fabrike, koja je deo koncerna Almaz-Antey, koja pravi PVO sisteme. Putin je naveo i niz pojmova koji, prema njegovim rečima, ulivaju poverenje u pobedu. Sa stanovišta konačnog rezultata i pobede, koja je neizbežna, postoji nekoliko stvari koje nisu nestale i koje su u obnovi naše pobede. To je jedinstvo i solidarnost ruskog i uopšte multinacionalnog naroda Rusije. To je hrabrost i junaštvo naših boraca u okviru specijalne vojne operacije na liniji fronta i naravno rad vojno-industrijskog kompleksa, preduzeće kao što je vaše, ljudi kao što ste vi i cele privrede, jer svaka od ovih karika i industrija i stanje javnih financija i socijalna sfera, povezana sa podrškom porodicama koje zahtevaju posebnu pažnju države i zdravstvo, sve to stvara osnovu za naš efikasan razvoj i pobedu. Ona je obezbeđena, ni malo ne sumnjam u to, naglasio je on.